Добродојавте во последното издание од актуелниот подкаст во втората сезона Vision of Voices. Денеска сме на еден прекрасен настан и од фестивал. Сигурно до времето кога веќе ќе излезе емисијата, вие ќе сте информирани или можеби ќе сте биле дел од настанот кој што се случува во градскиот парк во Струмица, во прекрасна опуштена атмосфера. А со мене денес имам еден гостин кој што има доста што да каже на тема своите иницијативи, визии кои што ги реализирал, како и интересна позадина иминото зад него. Со мене денеска е Јосип Хатлак. Здраво, Јосип. Здраво, добар дан. Така, од каде ни доаѓате за тие кои не ве знаат? Стижемо данас из Beograda, a ovde smo došli da podržimo organizaciju Novus i jedan projekat koji je od veoma velikog značaja i za narod ovde u Severnoj Makedoniji, kao i za narod u Srbiji. Така, убаво започнавте. Покажете ни малку повеќе околу вашето учество во овој настан и зошто денеска сте ни овде почесен гост во Струмица. Novus i Discover Srbija imaju jedan projekat koji se tiče očuvanja prirodne sredine, zaštite i ispitivanja odnosa građana u obe zemlje prema pitanjima zaštite životne sredine. Koliko sam obavešten, ovo je na kraju ovaj festival i ova završna epizoda kruna jednog projekta i mi smo tu da to podržimo. Така. Како се вклопува вашата лична мисија со тоа што се случува денес? На кој начин вие визуелно гледате на работите дека тоа што го имате искусено, ќе го преточиме во еден настан и искуство каде што ќе се даде и порака на сите кои што ќе се присутни овде? Pitanje ekologije, zaštite prirode, prirodne sredine je danas nije više samo pitanje dekoracije i jedne pristojnosti i nekog načina da se bude društveno samo odgovoran. To je ovde na Balkanu uz sadašnje izazove i sadašnje zagađenje i vazduha i vode i uopšte odnosa prema prirodi i životnoj sredini postalo pitanje opstanka i borbe za slobodu. Svedoci smo da se u privrednim aktivnostima globalno i na svetskom nivou, pogotovo u razvijenim zemljama, mnogo pažnje posvećuje očuvanju prirode, ali isto tako svedoci smo i da mnoge korporacije upravo kroz provođenje raznih zelenih agendi pokušavaju i da eliminišu konkurenciju na lokalnom nivou. Svedoci smo da globalne korporacije preuzimaju poslove snabdevanja vodom, menadžmenta komunalnog otpada. Bez velikih svetskih korporacija poljoprivrednici više ne mogu da nabave seme, ne mogu da se bave zaštitom svojih useva. I mislim da je jako bitno i na lokalnom nivou da se bavimo pitanjima zaštite prirode i da štitimo i svoje biznise i svoj život i svoje pravo na čist vazduh i na pitku vodu. Така. Дали мислите дека таа култура и тоа освестување подобро е прво да почне од локално ниво, како што рековте, за да добие една поголема слика и на регионално и на државно ниво и да се свестиме сите малку по малку. Се почнува од малку, претпоставам. Naravno, jako je dobro što aktivnosti u ovoj oblasti mogu da dovedu do opipljivih i vidljivih rezultata, ako ne odmah, ali u vrlo kratkom vremenskom roku. S tim što je jako bitno i da te aktivnosti budu adekvatno ispraćene na državnom nivou i sa najviših nivoa vlasti, jer svedoci smo i da lepe lokalne inicijative mogu da budu upropaštene nebrigom i lošim odnosom
sa vrha. Така. А што мислите за денешните млади? Нели се повеќе и повеќе се информирани, поблиску до интернетот и цел тој дигитален свет. Дали тие ќе ја прифатат таа порака кој што сакате да ја испратите вие како Discover Србија? Преку овој фестивал и сите овие подкасти и настани кои што се случуваат баш на таа тема. Da. Mi smo u Discoveru ubeđeni da je upravo na mladima budućnost i uvereni smo da oni imaju i volje i želje i snage i znanja da sprovedu borbu za očuvanje prirode. U okviru Discovera mi imamo inicijativu koja se zove Uredimo za decu, gde se upravo bavimo uređenjem prostora, dvorišta u vrtićima, dvorišta u školama i trudimo se da kroz ulepšavanje pre svega te prirodne okoline u vrtovima, vrtića i škola, doprinosom na lepom i prirodnom izgledu njihovog okruženja, naviknemo decu da je normalno da imaju zelenilo oko sebe, da imaju lepu prirodu i naravno da će se kasnije u životu upravo boriti za takve vrednosti i za očuvanje prirodne okoline. Takođe, Discover ima sestrinsku organizaciju koja se zove Dečiji inovacioni centar. Колку време траат веќе тие иницијативи, и предходната и таа сегашна? Pa recimo da ta inicijativa Uredimo za decu traje već više od 5 godina i ja mislim da je preko 30 vrtića i škola prošlo kroz tu inicijativu i veoma je dobro što kroz to naravno učestvuju deca, ali tu su i roditelji. Jer neko naše iskustvo je da deca koja su u vrtiću i školi prošla kroz neki vaspitno-obrazovni rad u smislu očuvanja životne sredine, da sa njima kasnije uopšte nemamo nikakvih problema, ali imamo problem sa starijima koji imaju drugačiji odnos prema prirodi. Така. Тоа ќе биде и моето наредно прашање. Нели фокусот ни е на младите, фокусот вам би бил на децата со сите тие иницијативи, но што е со малку повозрасните генерации, да кажеме што се веќе нели родители на тие мали деца и кои што не се баш и толку свесни за тоа што значи екологија, што значи сестринско чување на животната средина и колку всушност е занемарена во денешно време, за жал. Како да се дојде до нив, да се подигне па нивната свест, што потоа се пренесува на нивните дечиња, нели светот останува на младите? Mislim upravo preko mladih, jer svi ti mladi imaju neke starije braću, sestre, imaju svoje roditelje, babe i dede. Kada oni vide da se mladi bave aktivnostima koje doprinose očuvanju prirode i kada vide da su uspešni u izvođenju tih aktivnosti i da to donosi opipljive i vidljive rezultate, onda vrlo brzo se приклучуju и старiji. Така. Значи, таргет групата е секогаш младите, дека стварно на младите светот останува. Кажете ми малку повеќе за вашите иницијативи да ја пошумиме Србија, да ги исчистиме реките. Малку повеќе за тоа. Дали исто таргет групата ви беше млади и како се одвиваат тие активности? Aktivnosti na čišćenju reka Srbije i na pošumljavanju Srbije su jako bitni i naravno opet najviše privlače mlade. Što se tiče čišćenja srpskih reka, mi smo uz pomoć naših partnera i saradnika na tom projektu uspeli da nabavimo specijalne čamce za plovnost po rekama gde drugačija vrsta plovila ne bi mogla da bude upotrebljena. I upravo pomoću tih gumenih čamaca na naduvavanje smo u mogućnosti da čistimo reke na onim mestima gde nijedno drugo plovilo ne može da priđe, a gde je ipak potrebno prići čamcem. Na taj način smo čistili Lim, Rzav, Drinu,
jezera kao što su Međuvršje, Perućac, Obedska bara. Uglavnom se trudimo da te aktivnosti sprovodimo tamo gde državnim organima to nije u opisu i gde to niko drugi ne bi radio i da to niko drugi nema zakonsku obavezu da radi, a gde je ipak to jako bitno uraditi u cilju očuvanja prirodne sredine i to uglavnom radimo u parkovima prirode, u saradnji sa nacionalnim parkovima i lokalnom zajednicom. Na tije mesta kada što se pod zaboravanje... Jeste. Jako bitno je napomenuti da zapravo najbitnije je da ljudi ne ometaju prirodu. Nažalost, svedočimo tome da na Balkanu se planinska sela, na celom Balkanu, i u Severnoj Makedoniji, i u Srbiji, i u Crnoj Gori, i u Bosni i Hercegovini, i u Hrvatskoj, sela se prazne. I vrlo brzo se može vidjeti da nakon prestanka ljudskih privrednih aktivnosti da šuma počinje da se vraća na svoje stare teritorije gde je šuma iskrčena radi izgradnje obradivih zemljišta. Međutim, svedoci smo i toga da, to barem znam u Srbiji, postoje bukvalno organizovane bande koje seku šumu tamo gde više nema ljudi. Jer u srpskim selima postoji tradicija da se šuma čuva i da se šuma ne seče, da se šuma čuva i za naredne generacije, a i postoji iskustvo da je narod prosto preživeo zahvaljujući šumama. Tako da ljudi koji žive u dodiru sa prirodom, koji žive od prirode, od poljoprivrede, ti ljudi sigurno neće iskrčiti kompletnu šumu. Međutim, dolaze ljudi koji se ilegalno bave time i oni stvarno sve ono što je priroda nadoknadila i što se desilo da se šuma i sama obnovila, nažalost tehnologija je uznapredovala i jedan čovek sa motornom testerom jako brzo obori veliki broj stabala. Tako da imamo više aktuelnih trendova, znači postoji trend samostalnog obnavljanja šuma i šume vrlo brzo zauzimaju svoje stare teritorije i obnavljaju se i tu je potrebno samo da ljudi ne smetaju. Znači, rad na pošumljavanju je naravno dobrodošao, ali je još bitnije da te šume čuvamo i da ih ne sečemo, barem ne ilegalno. Mislite li дека недостасуваат малку повеќе санкции на таа тема? Pa mislim da država ima mehanizme da spreči... Споруваме ете и општо за Балканот, не само нели за Србија, па и за Македонија и некои други наши соседни земји. Jeste. Mislim da jednostavno treba i eliminisati kanale gde bi oni koji se bave ilegalnom sečom šume mogli da unovče ta stabla koja su oborila. Znači, a tu država mnogo može da pomogne i mnogo može da uradi na prevenciji. Ilegalna seča šume nije samo ekonomska šteta. Ljudi moraju biti svesni da šume čuvaju naša voda i izvorišta. Znači, šume čuvaju našu pitku vodu i naš čist vazduh koji diše. Da, to ќе го спомнат. Prema tome, napad na šume nije samo jedna bespravna finansijska korist za one koji se time bave, oni direktno ugrožavaju vodu za piće i čist vazduh za sve ostale građane. Така. Посебно актуелно е што не знам дали знаете, во Струмица и зиме и лето се случува воздухот да биде малку позагаден со повеќе PM честички отколку што треба, па ете, добро што напоменавме дека можеби голем дел од факторите е тоа што се повеќе и повеќе има девисечи на шуми, така да треба да ја одржуваме животната средина дефинитивно. Кажете ми малку повеќе околу вашите идни планови и идни иницијативи, дали во Македонија. Дали освен овој проект планирате некоја иницијатива во Македонија од поглед на зелени површини, пошумување, како што рековте, нешто чистење на реките, како што се спроведувале слични во Србија, или засега не? Затоа што во Македонија има доста голем број ентузијасти кои што радо се нафаќаат на таквите
на таквите активности? Постојат голем број истомисленици кои што сакаат да ја зачуваат животната средина. Ja bi vrlo rado doprineo tome, ali mi nažalost ne možemo da stignemo da obavimo taj posao ni u Srbiji. Ali zato mislim da bi možda bilo dragoceno da onima koji to žele da urade u Makedoniji prenesemo naše iskustva u organizovanju takvih akcija i u pronalaženju i odgovarajućih partnera u privredi, u pronalaženju finansijskih sredstava za izvođenje tih akcija, jer da se razumemo, očuvanjem životne sredine i zaštitom prirode se ljudi bave tek kad prevaziđu svoje egzistencijalne potrebe i kada su finansijski i ekonomski obezbeđeni, onda kreću da razmišljaju i o očuvanju životne sredine. Tome smo svedočili i u sada razvijenim državama Zapadne Evrope i Amerike. Oni su vrlo ekspeditivno očistili svoje šume i zagadili životnu sredinu. Sada kada se podigao životni standard, sad mogu da razmišljaju o očuvanju svojih voda, pa se sad dešava da su oni očistili svoje reke, da su ponovo podigli svoje šume i da kreću da se time sad bave i u drugim delovima sveta. Zato апелираме да се мисли понавреме на тие работи пред да се случат некои последици. Jeste. Pa očuvanje prirode i zaštita životne sredine su tesno povezani i sa privredom i sa privrednim aktivnostima i sa uspehom u tim privrednim aktivnostima. Jako je bitno da se to sve sinhronizuje i da aktivnosti na lokalnom nivou, da se te aktivnosti isprate i na državnom nivou, a opet kažem, bit ćemo vrlo srećni i zadovoljni da na bilo koji način pomognemo ljudima koji isto misle kao i mi ovde u Makedoniji. Čak mi je vrlo žao što gospodin Vlada Pavlović, koji je osnivač udruženja Discover Srbija i koji je inženjer šumarstva, nije ovde. Jer koliko vidim i iz rezultata istraživanja, ovde u Makedoniji je, barem u svesti građana, daleko više prisutna svest o opasnosti od šumskih požara, a upravo je naš drug Vlada Pavlović ima neka rešenja iz svog radnog iskustva i neke inovacije u pitanju zaštite šuma od požara, tako da mislim da će biti mnogo prostora u budućnosti za zajednički rad na očuvanju i šuma. Се надевам дека би имале идни соработки со нашите граѓани во Македонија и се надевам и сум сигурна дека ќе служите како инспирација за многумина. И тие веќе што се во таа област и тие што сакаат малку повеќе да се информираат на таа тема. И за крај би ве прашала која е вашата порака до младите? Moja poruka je da uz jedno veliko poštovanje prema prirodi, jednu veliku ljubav prema prirodi i jednu istrajnost do uspeha mora doći i da ljudi na lokalnom nivou treba da imaju vere u sebe i u uspeh u svojim aktivnostima i nakon poštovanja prema prirodi, ljubavi prema prirodi i prema svojim bližnjima, uspeh će doći svi. Така, да останеме близко до природата. Така, благодарам за вашето гостување и имајте прекрасен ден овде во Струмица. Hvala i ja zahvaljujem na pozivu i nadam se da će biti. И само за крај да напоменам дека овој проект го спроведува Центарот за истражување и анализи Новус во Струмица во партнерство со Discover Serbia и е финансиски подржан преку Think Tank програмата за грантови на Прогрес Институтот за социјална демократија и фондацијата Калеви Сорса. Програмата за грантови е поддржана од Министерството за надворешни работи во Финска. Ви благодарам што останавте со нас и во втората сезона на Vision of Voices. Се гледаме со нови идеи во сезона 3.